ramdin a khol ring kan Christian unauten Pthian in khovel amangai ema ti chuan a fapamal nei chuna pe a antia ma se Genesis bungruk chang ni a chuan Pthian chuan Pthian fapate te chuan mishing fanute chu mel thata kenan mu ti ania fapate zinga fapamal om theingai em niang o Christian unaut chan om tak chu ania enge ngai ve dana ron tia ama sabera etirai Genesis bungruk chang som na chhovela bungruk na chang ni na chhovela hianin Pthian fapate ti hi ka soi to khana china khanin kaina tha te khania Pthian kan ti Elohim bene Elohim ti ni ta Elohim ti hi chisang sanga man na omani vantir ko ming te po ani na huna oma tin rorel tu te ni na ming ni na title a chan hun chung a hot chan hun te po omani chuta chuanin tilaya bene Elohim ti hem Pthian ina fapa leya fa te nei lampang kha ko asui na ni ro ni chiang te omle pakha chu Moshe Rabbeinu hena Exodus bungli chang som ni na chhovel khanin ka soi so lo chuanin Pharaoh hena nangin Israel hi ka fapa ka fatira ni tin shrilang che ti thu a soi tel bokani Torah te chu Pthian ina Moshe hena shri azia tira ni ta chuta chuanin etila Elohim ti chang kan mu ate bor mun chang ate po Pthian ming anga Elohim ti kha inzia ka ta mizo tunga kan soi fo thin kha mizo tunga Pthian ming an le hian boina om thin kan ti to kha chu wang chuan tong tak hmanga le hian boina om thin kan ti kha etila bene Elohim dem Pthian tak fa ten lampanga soi lo kai na fa te ti na ni ta chu ti chung chuanin chiang da ba soi chu Pthian fa ti chu am Israel te Israel nam te hi Pthian in a fa te ti ni chuta a fatira ti chu Jacob pakhani Israel kha chutu fatir ni chon chun zum na po dang po om tur ni chuta chon fa pamal ani lo ni ma se hetilai Pthian in ka fa pa ka fatir ni ati chu Pthian le Israel fa te inkar in zum na nge zia soina ang chia fa anga te khin na thu me ani ma se Gentile ho ve chung chuan Gentile ho ka ti han Christian tu nei zo na ang deuh tak hian Christian ho chuanin fa pamal le fapanei chun tia an thirna hi Pthian kha lo chuka nula thiang hlima pola ti chuan nula thiang hlim kha lo raita faron neya mishing kha Pthian kha an mission tir ta dai ani chu mo mishing ang mai na zuk che zuwa ti an zuk che zuwa tir ta ni chu hlo om em Pthian hei aya mo in che chiang du tak se chuan an ho tu pa ber kan ti don miang an zol nei kan ti dong an rin pa ber a isu hi Pthian fa pa ti an chal na hi Pthian ti ming liao na lian ber ni Pthian kham mishing mi fanute pol rudu tu ang dewa zukte khin a te yani chu wang chon hei tu ko Pthian ti ming liao nei om lo wa thil hlom takani chu wang chonin hei hi a base po soi zau du chonin tam takom thea tam tak te chonin Alexander poka anduin apa mangai lo wang hanin nang chui pa fa pai ni lo Zeus fa pai ni Pthian fa pai ni tia khatinga he ta rom hote kal rom kate Greek hote kal phung anga Christian na sakwa na thar an ron din na mo iswa thi nu de yan soidan ani hei iswa thi nu de yan ron soidan ta chu Greek hote tina an tirin dan ang chi kal phung na dan dei khan ta ni chu Pthian na kha mishing po miloi lo tak kan da me khatinga mi fanute pol du ang mai mi khana ron te khin na khanita ei thil la om takani Judaism matang chuan mo an ma ni Christian chuan rin dan in ring se kan va soi se la sakani lo ma se Judaism matang zokin tun kan soi hi ngai tha thu te khan Christian na soi chia le soi sel vak vak min lo ngai lo ula an ngai that min lo clear tu te na an zo na ang takin karon soi ania